Geng, biasanya dalam live tu kan, korang selalu tanya saya bagi kucing saya makan apa kan. Kalau saya tanya macam tu selalu, kucing awak semua comel-comel, gebu-gebu, gebu-gebas. Tapi saya memang tak pernah bagi makanan lain. Saya memang bagi kucing saya memang makan ni. Saya tak akan bagi makanan lain. Okay. So bila kita guna dia 100% reflex ni, yang chicken ni, kita tahu macam mana kualiti dia. Boleh jadi gebu, boleh jadi gemuk ke tidak. Sebab bila kita pakai satu produk tu yang panjang masa dia, kita mesti dapat hasil. Jadi benda tu terbukti. Bila dalam live tu korang tanya kucing saya makan apa, saya memang bagi makan ni je. Okay. Kucing saya banyak, memang saya akan bagi dia makan reflex ni. Saya memang puas hati. Sebab lagi satu, dia punya protein tinggi dan dia tak cepat lapar. Itu yang bagus. Keduanya, bulu dia orang semua cantik. Okay. Jadi kalau apa, korang tengok juga showcase saya, korang beli situ. Cuba korang tengok. Saya punya pun tak mahal lah. Sekarang ni pun reflect banyak buat promotion. So kalau apa, tengoklah dekat showcase tu. Okay. Alright.